شعرێکی زۆر جوان لە ئینجیلدا هەیە تێکستێکی دینیە بە ناوی بە سویدەکەی پێدرن هەگەڤیسن من کردومەتە غەزەلی غەزەلان لە ئینجیلدا هەیە بە ناوی گۆرانی گۆرانیان تەرجمە کرایە بە عەرەبی و بە زمانەکانی تر یان سۆنگە نەس سۆنگ ئەویش دەگوترێ شعرێکی خۆشەویستیە بە ناوی دەگوترێ کە حەزرەتی سلەیمان گوتوویەتی شعری ئەوە شعرێکی هەتا بڵێ جوانە ji ber ku mirov bi zimanên cur bi cur diramînin, diaxivin û dinivîsin, di çarşoveya têkiliyên di nav zimanan de pêdiviya mirovan bi wergerê heye. Rizgar Şêxanî û Emîn Narozî ku xwedî ezmûneke dirêjin di wergerê de, bi hevkariya di navbera Yekîtiya Nivîskarên Kurd li Swêdê û Kitêbxaneya Kurdî li Stokholmê de semînerek li darxistin. Di vê semînerê de wergêran dixwest girîngiya wergerê bidine nasîn, bê werger çi ye, gelo mirov dikane bi tenê xwe wergerê bike, di pêvajoya wergerê de çi bi sergotinan de tê, gelo dûrbûn û nêzikbûna cîografî di navbera du zimanan de bandorê li wergerê dike, arman ji wergerê û xalên lewaz di wergerê de çi ne, rewşa wergerê di nebûna zimanekî Kurdî yê standard e. Ji bo hevtêgîştineke baştir û dabeşkirina berhemên hunerî yên ayînî û zanistî herdem pêdiviya mirovan bi wergerê hebûye. Gava behsa wergerê dibe, mirov bahsa wergêra baş û ya xerab dike. û ev nirxandin bi giranî dwarê wergera wêjeyî de ye. Di vê pîşeya kevnare de, tivî ku karê wergêran bilind nayê nirxandin û gelek caran mafê wan tê xwarin, wergerê wêjeyê divê bixwe hunermend be û bi kûranî hûrbîniyên her du zimanan bizane, her du kulturan binase û ji wî tekstê ku werdigerîne hez bike û bi zimanekî wisa wergerîne ku xwendevan tê bigêje. û gelek caran pêwîst e hinek kes wê wergerê bixwînin û têbîniyên xwe bidin berî ku berhem bête çapkirin. Gelek caran tê gotin ku werger ziyanê dide tekstê resen û nikare naveroka teksta wêjeyî bigihîne zimanê din. Li gor pisporan, ev bûçûn di hinek waran de û ta radeyekê rast e û ji ber wê jî gelek caran dilxweşê wêjeya milletekî gelek salan xwe fêrî zimanê wan dikin, fêrî hûrbîniyên jiyana wan ya rojane dikin ji bo ku bikaribin bi baştirîn şêwe bigêjine naveroka wê wêjeyê. Li Swêdê di şêwe werger hene, wergera devkî û ya nivîskî. Wergera devkî di dadgehan de, di dezgehên dewletê de, di kompanya û nexweşxaneyan de û her wiha di wergera yekser di dezgehên ragihandinê de bikartê. Wergera nivîskî ji bo belge, nivîsên cur bi cur û her wiha ji bo wergera wêjeyê bikartê. Her du cûreyên wergerê di zanîngehan de têne xwendin û di dawî de wergerên sonxarî amade dibin. Ji bo ku Kurd di wêjeya xwe bi gelên cîhanê bidine nasîn, pêwîst e kitêbxaneyên cîhanê bêne dewlemendkirin bi berhemên Kurdî. Di heman demê de pêwîstiya Kurdan bi wergera yekser ji zimanên biyanî heye. Mebest ji wergera yekser ew e, pêwîst e wek nimûne Kurd berhemên Shakespeare ji îngilîzî wergerînine Kurdî û ne ji zimanekî din. Wergera ji klasîk bo zimanê îro cûreyekî din e ji wergerê. Ji ber ku ziman tiştekî zindî ye, li pêş dikeve û rojane ji zimanên din gotinan werdigire, pêwîstî bi wergerê yan jî bi şirove û asankirinê çêdibe. Di vî warî de nivîsên ayînî yên pîroz nimûne ne. Berhemên Ehmedê Xanî yên Melayê Cezîrî bi zimanekî hatine nivîsîn ku tenê pispor dikarin baş tê bigêjin. û ji ber wê jî werger hewl didin ku van berheman wergerîne zimanê îro. Heştê û heşta ve bêjem dest pê kiriye û bergerê min ê herî girîng bi min ya ku hê nehatiye weşandin şerha dîwana Melayê Cezîrî 800 rûpelê pêk hatiye dû cilde ew ku Mela Mehemedê Zivingî erebî şerh kiribû min ew wergerandiye ew jî nêzik de wê derkeve ji bilî wê jî ser Salaheddînê Eyyûbî kitêba Georgî Zeydan wergerandiye ji erebî wergerandiye İmdî Xelîkan beşa Salaheddînê Eyyûbî wergerandiye ji Camîû Duwelê ku Mînorskî wergerand bû îngilîzî lêbelê min ji erebiya wî û hinek jî îngilîziya wî tiştê ku li ser zêde kiribû lêkolîna wî wergerandiye li ser Salaheddîn ew jî û li ser Şedadiya wergerandiye ji birî wê dîwana Melayê Cezîrî me herfê wê gohran ne latîniya Kurdî û dîwana Rohî Şêh Ebdirehmanê Aqtepeyî ev wergerim hinek jî ji hawarê
ايكو تيبي عربي بن اوجي ورقران حرفين كردي نبارك سميناري لسر ورقري بو ورقر معرف كوج زمان اكيد ودقرينا زمان اكيدن لفركو ام يمن از عربي ورقري زمان كردي و أستن بيفانين ورقري أستنجين ورقري وزحمة أستنجي زحمتي ورقري وهنرين كود ورقري ده معرفتك بيفانين كل جوري معرف زمانك ورقرينا معرف هردو زمانش باش زنبه زمانك معرف نفيسكاري ورقري را حرمت بك وزماني معرف وقتی که دوباره گرینه الگوری خواندوانا که کار بخوینه راحت بخوینه خوش بخوینه و خوش روان بخوینه و زحمتی ویجی که مثلا کی ماسیا فرهنگه مثلا زمان جدانه ورق گوتنین جدایی که معنی جداتین هنه مردواد وقتی هل بجیر زحمتی دبینه وهنري ويجي أوي كمل كاربا رامان نفيسكار وديتنين وي باش فهم بك وبوي أواي بوي فهم كرنيجي ورقرين بقي يجينا خواندفان خوك وخواندفان جي باش تي بقي فهم بك وخش بخوينه وبعد ما أبى بس كرن من زيادة الشعر مترجمة كردو شعري سويدي بو كردي هلا هشتاكان وناوراسي هشتاكان أو كاتك توزك سويدي مزاني هولم دا شعري سويدي ترجمة كردي بكمو تر مسئله ورجران پروژه‌ای قومی زور گرینگه که اگر حکومتی کردستان گرینگی پی بده استال 30 سالی رابردو خلکی زور ل دروی کردستان دژین زمان دزانن زمانی او ملتان دزانن امکانی ثروتی چی یعنی حکومتی کردستان دبی وکو ثروتی چی قومی تماشای او کسانه بکال روی زمان وانیه و که سودیان لیور بگری ئەو کارانە هەر کراوە کاری تەرجەمەکردن و کاری ئەدەبی هەلا هەشتاکانەوە ئەنی ناوەندی کولتوری لە ئەوروپا زۆر بوو ئێستا حکومەتی خۆشتر دەبوو باشتر دەبوو ئەگەر زۆرێک لە پەیوەندی هەبوایە کە ئەو پەیوەندی وجودی نییە لەگەڵ ناوەندە ڕۆشنبیریەکانی کوردستان مەبەستی من ئەوەیە زیاتر کە زۆر گرنگە ڕووی جوانی ئەدەبی کوردی فەرهەنگی کوردی بە ئەوروپا بناسێنرێ بێگومان هەموو ئێستا قسە لەگە هەر کەسێک بکەیت دەڵێ وایە ڕاستە بەڵام کەس کار بۆ مەسلەیە ناکە ئەو کارانەی کە کراون هەمووی کاری تا کە شەخسین کارێکن کە خەڵک بە ئارەزوی خۆی کردوێتی بەڵام هیچ ئەوەک نەبووە ینی ڕێککەوتنێک یان پرۆژە کارکردن هاوکاریکردنێک هیچ شتێکیەوە وجودی نەبووە ینی باش دەبێ ئەگەر کار بۆ ئەوە بکرێ کە ئەدەبی کوردی تەرجەمەی زمانەکان بکرێ کورد لەو مەسایلانە زۆر فەقیرە ینی ئێستا بڕوا بکەم هەموو زمانە ئەوروپیەکان خوێنەری ئەو زمانە ئەوروپیانە مشکلی ئەویان هەیە بچن بە دوای ئەدەبی کوردیدا بگەڕێن لە کتێبخانەکانی خۆیان هیچیان دەست ناکەوی ینی هیچ شتێک نییە لەبارەی ئەدەبی کوردیوە بیخوێننەوە فەرهەنگی کوردیەوە کورد هەر وەکو ملەتێکی چەوساوە ملەتێکی غەدر لێکرا و ژێردەستە و لەو بابەتە سەیرکراوە و دەبیندرێ بەڵام ئێستا گرنگە بۆچوونەکان بگۆڕێن ئێمە هەر ئەوە نین ملەتێکی چەوساوین بەڵام ئەدەبێکی باشمان هەیە کولتورێکی جوانمان هەیە پیشانیان بدەین